I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngibingelela ke mlaleli lamuhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angomukeleke mlaleli lamuhla esifundweni sethu selusuku encwadzini yethu i-Rhapsody yemaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC lomhla ngolwesine nge-24 kuyo inyanga yeNkwekweti ku-2025. Sihloko sethu salomhla sithi buKristu budlelwane bebuNkulunkulu. buKristu budlelwane bebuNkulunkulu. Livesi silitfola encwadzini yaJohane sahloko sesihlanu livesi le-34 lelifundzeka kanje: phenyani imibhalo ngobe kuyo nicabanga ukuthi ninekuphila lokuphakathe futhi ngiyo lucobo lefakaza ngami. Umfundisi uthi impilo yebuKristu ayisiyo nje yekukhonda nekufundza iBhayibheli njengencwadzi yetinganekwane. Impilo leniketwe tsine kutsi siyiphile ema-awa lange-24 emalangeni lasikhombisa eliviki yimphilo yebuNkulunkulu. Nguleyo mphilo nemvelo yaNkulunkulu lefakwe kumoya wemuntfu. Yachubeka mfundisi uthi labanyenti bahamba emphilweni bangakaze bahlangana nesisekelo semaqiniso lasevini laNkulunkulu ekuthi yini buKristu nekuthi empeleni umKristu ngubani. Loko kungobe abawadadishi emabhayibheli abo, kanti Jesu wasiyala kutsi siphenye imibhalo. Abengeke ayale kutsi sidadishe futhi siphenye imibhalo nangabe bekude ingcebo leligugu lebekumele siyitfole. NaPawula wasiyala kutsi sidadishe, hayi kufundza nje livi, ngobe kunekujula kwesembulo longeke ufike kuko ngaphandle kokudadisha. Haleluya. Ekudadisheni imibhalo utawutfola kutsi njengemaKristu sinebudlelwane lobungibo sibili nalobuphilako naNkulunkulu. Loko akusiyo inkholo. Haleluya. Yachubeka umfundisi uthi tonke tento tetfu letibonakalako njengekuthandaza, kukhipha iminikelo, kudadisha liBhayibheli nekuhlanganela kukhonda akuchazi buKristu. buKristu beliciniso ngulobudlelwane sibili naNkulunkulu lapho umuntfu atalwa nguye emukela imvelo yakhe. Loku yintfo leyenteka ncamashi ngesikhatsi lesitsite. Umuntfu ngeke angati kutsi kwenteke nini ngobe kuyintfo leyenteka yatiwa futhi ikuhlangana kuguculwa nguNkulunkulu lophilako. Ngaphandle kwako konke lokwenteka kuleli ngephandle kulite. Kodwa uma ukulobudlelwane lobumcoka nenkhosi, sonke sento sekukhonda nekutinikela kukhulula emandla lamakhulu futhi kunebumcoka lobuphakatsi. Kuvuma. Babe lotsandzekako, ngiyabonga kungiletha ebudlelwaneni lobungibo mbamba, lobuphatsekako nalobuphilako nawe. Ngitelwe nguwe, ngigcwaliswe ngemoya wakho, futhi ngihamba onke emalanga eqinisweni lebunye bami nawe. Nginelwati ngemvelo yami yebuNkulunkulu, futhi ngiveta lutsandvo lwakho, inhlakanipho nemandla eveni lami. Ngiyabonga ngaleli thuba lekwati nekuphila kuleli qiniso. Egameni laJesu. Amen.
Kuqhubeka nesifundo mlaleli, sitawufundza incwadzi yesibili kubaseKorinte sahluko sesihlanu livesi lelishumi nesikhombisa. Sifundze kubaseKolose sahluko sekucala livesi lemashumi lamabili nesitfupha kuya evesini lemashumi lamabili nesikhombisa. Bese sifundza incwadzi yekucala yaJohane sahluko sesihlanu livesi lelishumi nakunye kuya evesini lelishumi nakubili, kanye nencwadzi yesibili yaPetro sahluko sekucala livesi lesine kulo lihumusho le-Amplified Classic. Bese-ke sesiba nelihlelo lokufundza libhayibheli ngeminyaka munye. Lomuhla kungulwesine nje kufundwa incwadzi yaJohane sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nesihlanu kuya evesini lemashumi lamatsatfu nakunye, kanye-ke nencwadzi yekucala yetikronike sahluko sekucala kuya esahlukweni sesibili. Bese-ke sesiba nelihlelo lokufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili. Lomuhla kufundwa incwadzi yamakho sahluko selishumi nakune livesi lekucala kuya evesini lelishumi nakunye, kanye nencwadzi yaNumeri sahluko semashumi lamatsatfu nakubili. Haleluya. Ngiyakholwa-ke mlaleli ukuthi wena ubusisekile uselalele livi leNkosi. Ngiyabonga nekuthi uthathe isikhathi sakho nje mlaleli ukuthi ulalele kusafundwa livi leNkosi. Inkosi ikubusise.